Samo na samom početku da vam se obratim sa par riječi. Naime, čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti vas večeras u još većem broju nego prošle godine. Bravo! Naravno, zadovoljstvo nam je što je nama opet pripala čast da damo sve od sebe pa da vas pokušamo zabaviti. Nadam se da ćemo uspjeti i nadam se da ćemo imati podršku od vas. I na posljedku, kao i uvijek, nadam se da će biti vama lijepo sa nama, barem onoliko koliko i nama sa vama. I da vam uručim pozdrave od menadžmenta tvrtke Solaris, od ljubaznog osoblja koje će vas večeras posluživati i naravno doktora Oza, naravno. Doktore, i naravno u ime Trija Tramuntane koji vam želi srdačnu dobrodošlicu. Dobar tek i uživajte. Ko je? Bivši, dobro. Oči boje lavande. Pa dio ma tu, gospodin. Ne, moj odmah pliva. Diće suzavega, lavate. Pa može. Evo za našu Sloveniju. Iz Maribora do tu. Aj se bili na Križankama. Niste, kad mi odeve? Kažu da ljubiš nekog ko ima skitnicu neku, da druga si žena, a ja sam na vozu od toga otrova i bojim se pred milom svijetom, ljubavi moja. Oči moje lavande i viserege, što ih u nama skriva, vrati Bože, oči moje